kar thar chi bai vek ule vawiin nun kawng hruaitu atan pathian thu pathian thiltih te en Tura Ngenna ti kan ngai thladawna he thu hi lalpa nen kan in pawlna personal devotion atan kan lo hmang le theuh dawn nia sam number somruk le paruk changa thu hi lo ngai thla ila ho u pathian thiltih te hi en ro u mi hringfa te chunga a thiltih a hian a hlo omani lalpa na thu malsom ro se amen samjek tu thu sei omzia ti fe tur hian athumal man then khat hi zirchin dewanga ya tukin chu toy te in puluk takin he sam number somruk le paruk changa thu hi kanan khel ho le don ani atong kam masabera kan mu ho u ti hi Hebrai Bible a chuan lekhu ti ani a lekhu ti omzia chu ho u ti na ai ma in local ro u ti te local te u ti na ang hi enga mothil mu nei midang te entir Tura in ko kalna tongkam ani zok ma a adot lia chuan pathian thiltih te hi ente u ti inazia Hebrai Bible a chuan reu ti thumalan mana wangin he thumal hi imperative antia thupek ani in ko satli ani lo chuwangin en ro u hanti ngot hi Ngenna emo hanin ko mu na satli ani lawa pathian thiltih te en Tura ati hi ti nge tur hoi nge tur thlir nge tur thupek ani a thu oi takazom angai ti nani tin pathian thiltih te ti po hi a huam a zau hle a he tongkam chi hi sam number somli le paruk chang riata khanin a hmang bokani en Tura thu min pek hi pathian chandam na Hebrai tonga Yashua anti pathian chandam na ro pui tak akoka pathian chandam na na min tho sak hlu le ro pui tak ako ke anti a chu thil hlu le ro pui chu kantan antan ani awangin en nge turin thu min pe ani thiltih te ti hi Hebrai tongin mi phlot anti a thiltih makle ro pui se na tongkam pakhatani a atlar dot chi a hian thiltih makrap thlak ti na tongkam nora amang zui boka pathianin ami te ta na athiltih chandam na chu a hlua amaka aro puya an mel ma te tan ero ro pui rap thlak atling ome ami te tan thil ro pui takti Tura a local huna po ami te tan chu hun ro pui le thil nga hlel om tak ani rualin ringlo te le pathian mel ma te tan chuan ama oi du lo te tan chuan ro pui rap thlak ani le don ani tukina hian fakla phu tuin Calvary tlang so thlir te u thing an chedonga so alo ti angin rinna in Calvary tlang so thlir te ang ente ilalpa so nangma wang isual na phurin ita na turani ata na turlo Martin Luther Khan sual khriat chu hi chandam na bultan nani aloti a midang sual na nilovin ma ni sual na hi hanin mu masapot maila hanin pomphot maila min tlantu I sual lut na hi kan nuna azwal tul zel thinani fakla pho tu in Calvary tlanga min hruaila ka the ngil che phalsu ati angin tharau thenglim chuan ring tu te hi Calvary tlang lam thlir fo turin mintia khovel moina ngot thlir lawa khovel thil mu nom entertainment lam ringot ngai sak lawa ngoi renga lalpa pola rin na Calvary tlang kan fan fo hi kan tharau nun hian athan len na le achak na turatan amamo mani he chandam na Calvary tlang lam hi he kan ha dam na Calvary tlang lam hi ho u ithlir fowang u lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa chung nung bermin mangai tu tukina hian devotion toy te in pathian thiltih te en Tura Ngenna thupek kan lo ngai thla ho le ta he thu chamang hian vena hian kan nun kong min hruaila
kan ril ru te ilama min hipin lalpa kalvari tlang lam min thirna tir fawang che chu mun chu kan tan kan ha dam na kan thlamuan na kan lom na mun ani thin tukina hian kan ngai che kan thlahlel che a kan mamo che ani nangin lalpa vawiin na min hruai leng che min chandam tu kan lalpa isu mengin kan ti le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek ule